Reč zombi nije spomenut u seriji nijednom, iako je ova serija prvobitno o zombijima. Umjesto tog izraza akteri koriste izraze poput hodači, krda, grizači. Autor serije Frank Darabont objašnjava ovo rečima: htjeli smo da stvorimo svijet u kome su likovi u potpunosti nespremni za datu situaciju. Pored toga, u seriji nikad nije objašnjeno kako je došlo do epidemije zombi virusa. Ako ste mislili da statisti previše uverljivo glume zombije, to je zato što prolaze kroz obuku na kojoj uče kako da hodaju, pokreću delove tijela, kako da ne trepću tokom snimanja i kako da što neprimetnije dišu. Da se autori serije drže autentičnosti i istinitosti događaja vidi se u načinu na koji se hodači kroz sezone sve više raspadaju, postaju bleđi, gotovo sivi, sporiji, strašniji. Obožavaoci stripa znaju da je jedan od omiljenih likova iz TV serije u stvari potpuno novi lik, jer Daryla Dixona nema nigde u strip izdanju. Međutim, kada je Norman Reedus došao na audiciju, tvorci serije su odlučili da stvore lik isključivo za njega. On je prvobitno čitao za ulogu Merla Dixona. Pored toga što je jedan od omiljenih likova, Daryl Dixon u seriji koristi samostrel, koji u Americi može da se kupi u svakom supermarketu za cenu od $300. Glumačka ekipa ima zabranu objavljivanja fotografija sa seta zbog tajnosti snimanja, međutim Norman Reedus je jedini kome se gleda kroz prste kada je ova zabrana u pitanju, jer kako Frank Darabont kaže, on je dete u ovoj ekipi. Verni gledaoci se sigurno sećaju scene u kojoj guverner u svojoj skrivenoj prostoriji čuva akvarijume pune glava zombija, a sredstva korišćena za bojenje akvarijuma su u stvari kafa i kesice čaja. Auto koji Glenn koristi u prvoj sezoni predstavlja odavanje počasti seriji Breaking Bad, kao i replika koju u 4. sezoni koristi Daryl da opiše Jesse Pinkmana. Kuća Ricka Grimesa se nalazi u izmišljenom gradu King Country u Georgiji, a grad je dobio ime u čast Stephena Kinga. Okružen mrtvima koristi mnoge istorijske kao i kultne činjenice, pa se tako u prvoj sezoni pojavljuje naučnik Edward Jenner, što je također ime naučnika koji je u 18. veku stvorio vakcinu protiv malih boginja.